Celcius. Ini lebih parah daripada di Jakarta, dan bahkan gue ngerasain sedikit mirip-mirip ke Jakarta. Parah sih, ini panas banget, gila. Cinta, apa lu join ya? Ini kamar kita di Madrid. Ini kamar hostelnya. Ini apaan? Oh, ini buat mandi. Kalau toilet mau pup segala macam gitu di luar. Ini lemarinya. Terus ini tiny balkon, pemandangan luar. Kita di tengah-tengah kotanya lagi, jadi dekat kemana-mana tinggal jalan kaki, dan terutama dekat ke KFC. Oke, selamat pagi waktu Madrid. Sekarang kita lagi di mana ya? Gue nggak tahu juga, kayaknya sih di main square-nya gitu. Terus kita mau ikutan join free tour-nya di sini, walking tour gitu. Jadi kita bakalan muter-muter sekitaran sini untuk ikutan turnya, dan gue bakal tunjukin ke kalian kira-kira kayak gimana tur di sini. So keep on watching. Nah, ini guide dari free tour-nya ini. Namanya apa ya? Namanya, di bapak ngalingin, namanya tur gratis apa? Nggak tahu namanya apaan. Ya, jadi ini kita bakalan join tur mereka. Slogan kota ini. Madrid, yeah. Kota I was Madrid. built on water. My walls are made of fire. Ya, itulah begitu katanya. Most of them are allowed to see people, but there's a part of them now that still are still closed. This is a very specific type of convent. Most of the buildings They are called conventos de clausura. after the Cloister war, convents. because it's In those convents, they never have any type of contact with the outside world from the moment they were consider the older one and the other one is guy. If you don't want to trust me, if you don't want to believe my word, it's okay, you're not going to have my thing. But you will have to believe this. They have a certificate. Okay, I'm going to talk first about the Royal Palace, then about the cathedral. Every once in a while, yeah.
Bangunan ini tempat tinggal tertua di Madrid. But it used to be the house of this family, and it was built on a very specific style of architecture. And style of architecture that is actually unique from Spain. It's called mudéjar, and it's a style of architecture that the Moors, that the in Spain after the Reconquista, used to build their buildings. So an Arabic style of architecture for Christian buildings. Claro, es una frase de él, si no, no estaría ahí. Cinta, ini di mana? In Madrid, next to the palace. Yeah. Don't until my time. Cheap place to try food. What? No worries. Kita mau ke stadion bolanya di sini. Kalian tahu kan, ada stadion yang paling terkenal di Madrid ini. So kita bakalan on the way ke sana. See that. Sekarang kita lagi di pinggir jalan, lagi nungguin taksinya karena kita mau ke stadionnya. Tapi jujur ya, buat gue kota ini sedikit membosankan. Mungkin karena kotanya besar, jadi kayaknya gue agak bingung mau ngapain. Terus entah kenapa tuh gue kayak kurang apa ya, kurang greget, kurang semangat buat nge-explore kota ini gitu. Jadi kayaknya setiap sudut yang gue lihat biasa aja gitu, be aja. So far sih gue belum nemuin yang bener-bener wow gitu, tapi ya we'll see lah. Taksinya di sini nggak on time. Tadi katanya 4 menit. Ini udah lebih dari 4 menit nungguin, nggak nongol-nongol juga. Akhirnya ujung-ujungnya kita juga yang jalan nyamperin, entah di mana. Pun deh. Ini parkiran motor, udah kayak di Indonesia aja, di mana-mana motor. Terus ada lagi motor lagi.
Sedangkan di Sweden, Uppsala itu selalu parkirannya sepeda, di sini motor pos. Motor di mana-mana udah kayak di Indonesia. Gila, ini udah lebih dari 20 menit dan taksinya tetap belum datang. Akhirnya sama Zainit di cancel karena Zainit orangnya nggak sabaran. Kalau gue masih bisa sabar nunggu, sedangkan dia tuh nggak sabaran, jadi di cancel sama dia. Dan sekarang nggak tahu kita mau naik apa.